I čao ljudi, počela sam da meni mami dijelim bombone, pa sam se sjetila bi mogla da vam snimim ovako. Imam ove dve činice. Koristila sam ove bombone, fruit. Evo ih. Mnogo mi je lepo pakovanje, ovako pinki, tako da baš je brutalno. Imamo ove, te sam jedna već otvorila, pa sam se sjetila bi mogla da vam snimim. Imamo znači također i te, ipak mi se čini da su drugačije, da nisu iste. Otvaramo ih skalperom, znači ja bukvalno sve otvaram skalperom. Evo ga. I kada smo ih otvorili, isto imamo također roze pakovanje. I evo delimo. Tako vam ja stavim malo u jednu posudicu, malo u drugu. I onda sljedeće imamo Fantu. Fantu nisam do sada probala, sad ćemo vidjeti kakva je. Fantu također. Ovo je najprostiji način ako niste znali za otvar. Ja mnogo volim kad je dekoracija lijepa. Fanta ima ovu prelepu zelenu podlogu. Sad ćemo još jednom da ga nisam uspjela. Zapravo je Fanta mix u voću, tako da to su ove narančaste i evo delim meni mami po jednu. Tako vam ja to delim u činice. I imam ove Mentos, pa ja njih u suštini ne volim toliko, više volim ove slatke, ali je dobro za dah ili kad hoćete se osvežiti. I također ćemo njih da prepolovimo. One pretpostavljam imaju nebopalne ili plavo ovo tako unutra. Sad ćemo da vidimo. Da, bila sam u pravu, također su estetski jako lijepe. I sad ćemo skinemo celofan. I evo i kolade dijelimo meni i njoj po jedno, sad su slučajno upale dve, znači ovo činicu također dve. I sve ovako do kraja dijelimo. I evo nam ga konačan rezultat. Hoćete levo ili desno? I recite mi da li vi volite ovako da podijelite sa nekim, kao ja sa svojom mamom. Prijatno nedelje živjeli. To jest, danas je subota, pogrešila sam, sorry.